Assalamualaikum, saya Muhammad Kamil Afnan bin Muhammad Nazri. Nama saya Nursyada binti Muhammad Zain. Korang juga baru habis selesai majlis untuk akad dan juga sanding dekat Villa Rimba Flora Gombak. Untuk tentang perasaan secara total kita cakap semua ada. Gembira ada, sedih ada, penat ada, excited ada, berdebar ada, semua ada. Memang full complete set. So daripada gembiranya sebab Alhamdulillah everything went very well sepanjang majlis. Dan pun kita punya management sangat okay. Dan adalah momen-momen sebab waktu akad nikah tu full set cukup betul. Flow sangat-sangat, saya rasa sangat-sangat senang. And jujur saya cakap, setiap apa yang kita plan 30 hari bulan tu, kita plan masa rehearsal, and today's went well. So kita pun ada banyak leisure time, kita boleh relax-relax, makan kena kenyang. So kita ada banyak lah timing-timing yang kita boleh enjoy the moment, selesa sangat-sangat. And walaupun nampak tadi macam tempat bersanding tu cerah, matahari menyulur kan, tapi dia tak panas. Seriously tak panas. So saya tak berpeluh langsung atas pelawi. Hari ni sangat memang great lah. Saya sejujurnya saya tak hafal pun tentatif. Tak ada siapa hafal tentatif. Susah. Tapi how you manage dekat sini adalah sangat professional lah. Kita orang tak ada sampai terpinga-pinga what next. So dia macam sangat smooth. Emma punya servis sangat tip-top lah. Dia senang untuk di-deal, senang untuk kita communication. So any macam perubahan ke apa, dia cakap okay, senang, okay, boleh. So it's very easy to communicate lah. Jujur saya cakap speechless. And then bila saya datang sini and saya tengok sendiri depan mata saya, so saya speechless. Saya mesti macam modern, sangat modern. And kadang ada rasa macam fairy tales gila. Worth it lah. Paling saya suka kat sini sebenarnya saya suka decoration dia. Saya suka every sudut decoration dia, like every spot is Instagrammable. Sangat suka, memang love. So bad I can't sleep. Of course. Yeah, of course. Sebab dia memang, I think korang kena datang, price sendiri, rasa sendiri, deal sendiri. So you know, sangat senang untuk deal. 10. 11. Mudah kan? Kahwin je lah. Yeah.